بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك، وبه نستعين. سلام رحمت و بركة خدا لسروة تماشوان هجابة هنتهف بخير و سرچعواهات بر أكران خوا. تماشوان هجا دنورا دلانده ام بهفره دچنه جواتا سيداي بديع الزمان دجواتا سيداي بديع الزمان ده چوكين خودشكينن گوه خوا ودكن و باش دقتا خوا دجوينن بدقت گوه خود دن سيداي بديع الزمان و اوجي جه اجزاخانه قرآن و سنته علاجه کو درمانه کو جبونا ما دردخه تقديمي مدكه اكرامي مدكه و بفي آواي ام ايمانا خوا نودكن لورا د برنامه بوريده ما ببيرا هف آنيكو رسول أكرم عليه الصلاة والسلام او نورا قلب ما او نورا چاوه ما پیغمبر خدا حبیب خدا حضرت محمد علیه الصلاة والسلام کرم کریه گوتیه جددوا ایمانکم بقول لا اله الا الله. ایمان اخوه بگوتنا لا اله الا الله نوبکن لورا تماشوان هجا ایمان کفن دبه ایمان مرف کفن دبه باوریا مرف کفن دبه جبر ویه که ده هر لحظه ده هر دمه ده هر ساعته ده هر روژه ده هر دما ده حوجهیه مرف هیا ببیر آنینا خدا بنوکرنا ایمانه ببیر آنینا حقیقت ایمانه دا کو مرف کفن نبه خدا بسترینه مرف ده غفلت ده خوشبیر نکه دوی دنیا موقت ده دوی دنیا فانی ده مرف خوشبیر نکه جبر ویه که ام دچنه جواتا سیدای بدیع الزمان و گوه خود دن سیدا و اوجی جبر کو شاگرتکی قرآنه جبر کو شاگرتکی حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بحقی کاره ج قرآن عظیم الشان و ج رسول اکرم فیزه بگره جوان بحر ما پارا ما بستینه و اکرامی ما بکه جبر ویه که ام دجواتا ویده گوه خود دن حقیقت ایمانه. تماشوان هجاد برنامه بوریده ام لسر پیوا دودیان سکنین کو پیوا دودیان جه کتابا پیوین بچوکه پیوا دودیان آن پیوا دویم ام دکارن بیجن. بسم الله الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغیب پیوا دودیان بوی آیتا کریمه دست پیدکه. تماشوان هجا تفسير قرآن دو قسم، يك تفسير لفظين ويك جي تفسير عشارين. تفسير لفظي بپراني لدر دورا كلمة قرآن بإزاح كرنا معنى وان كلمة قرآن وان جملة قرآن تفسير دكا قرآن جبونا ما ودكا جبونا ما بيان دكا. لبل تفسير عشاري وان معنين آياتا بمددنا نشاندان كو ام راست جي كلمة و جي جملة جي معنية جي معالا كلمة و جملة ام وانا درناخن لبلد حقيقتا خدا او كلمة او جملة او آياتا كلمة و معنى دخودا دحوينة تفسير عشاري جي وان معنية بمددنا زانين اها رسالة نور جي تفسير عشارية كو آيات و حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام و آيات قرآن عظيم الشان تشتيك و جمؤمنا را كرم كرنا امر كرنا رسالة نور وان خوستكان وان داخوازان وان امر و نهي خدای تعالى بآوائك عشاري جمرا بيان دكن. مينا دوربين مگوتبو د برنامه بوريده مينا دوربين حقيقة دوركو ام بدل رحتي چاب بآواكي رحت چاوين ما نكارن وان حقيقتا ببينن تفسير وك رسالة نور بمثالا وان حقيقتا نزدكن تينن داتين نبر چاوه ما و امبوان حقيقتا جان دبينن امبوان حقيقتا روح دبينن آدتا وك آوا حياتك و اموان ودخون و جه حياتي دبينن. تماشوان هجا مگو پیوا دودیان جسورت بقره با آیت سسیان دست پیدکه الذين يؤمنون بالغیب ين خودی تقوا اون کو
دگل ندیتنه بغیبه ایمان تینن بغیبه باوریه تینن. هەگەر تو بخوازە فێم بکە هەگەر ئەم بخوازن فێم بکەن di bernameyên borî de jî me bi bîra hev anî bû ku ji bona îstîfadê di serî de xwestek lazim e divê dilê meriv bixwaze an na ku dil nexwaze meriv nikare jê îstîfade bike. Heger tu bixwaze fêm bike bê di îman û baweriyê de çi qas huzûr û nîmetek mezin. Temaşevanên hêja ji vê heyatê gayeya însana çi ye? Ji çûn û hatinê, ji ger û bazdanê, ji têkiliya, ji dan û standinê gaya însana çi ye gelo? Heger meriv bipirse bêşek cewaba vê pirsê ev e huzûr e. İnsan bi çûn û hatinê xwe, bi ger û bazdanên xwe, bi têkiliyên xwe, bi dan û standinên xwe, bi karkirinên xwe, bi zewaca xwe, bi xwendina xwe, bi ticareta xwe bi her awayî însan dixwaze bigîje huzûrê, bigîje dilşadiyê temaşevanên hêja. Di vir de dibe heger tu bixwaze fêm bike bê di îman û baweriyê de çi qas huzûr û nîmeteke mezin û çi qas lezzet û reheteke mezin heye li vê hîkayeya biçûkî temsîlî binêre guh bidê. Wextekî du zilam hem ji bona kêfê û hem jî ji bona bazirganiyê diçine seyahetê. Wextekî du zilam hem ji bona kêfê û hem jî ji bona bazirganiyê diçine seyahetê. Bazirganî di ma'na ticaretê de tê gotin temaşevanên hêja. Yek ji wan xwedbîn, ji van her du zilama yek xwedbîn bû xwe didît. Xwe di merkeza hemî tiştî de didît û ji xwe hez dikir. Yek ji wan xwedbîn û bextreş bû ku bi aliyekî ve yê din xwedazana û bextiyar bû ew jî bi aliyekî din ve silûk dike her du diçin. Yek xwedbîn û bextreş bû ku ev bi aliyekî ve diçe û zilamê dî jî xwedêzana û bextiyar bû ku ew jî bi aliyekî ve diçe. Her yek ji wan rêkê ji xwe re dineqîne û her yek ji wan di riya xwe de dimeşe. Zilamê xwedbîn ji ber ku hem pozbilind hem xwedendîş hem pozbilind hem xwedendîş, xwedendîş jî di ma'na merivê ku xwe difikire, merivê ku xwe difikire ji bona xwe endîşe dike û ji xeynî xwe bi kêrî tu kesî nayê. Ev merivê xwedbîn ji ber ku hem pozbilind hem bi kibir û hem jî xwedendîş hem jî bedbîn bû. Yani bedbîn merivê reşbîn e, merivê bêhêvî e, merivê bêumîd e ku li hemî tiştî bi awayekî tarîtiyê dinêre. Hem jî bedbîn bû ku bi cizayê bedbîntiya xwe di nezera wî de kete memleketekî pir xerab. Ev zilamê ewil diçe memleketekî wisa ku di nezera wî de ciyekî pir xerab e. Dinêre ku li her derê bêçareyên aciz, dinêre ku li her derê bêçareyên aciz ji destê zalimên zordar yê müthîş û ji texrîbatên wan waweyla dikin. Ev zilamê bedbîn, ev zilamê xwedbîn, ev zilamê pozbilind, ev zilamê xwedendîş dibîne ku li her alî xerabî hene, li her alî însan waweyla dikin. Li hemî cihên ku geriya halekî wisa hezîn û elîm dibîne. Li kur digere halekî wisa hezîn, halekî wisa bi teessür û halekî elîm, halekî bi êş ku meriv diêşîne dibîne. Hemî memleket şeklê matemxaneyeke umûmî standiye. Adeta hemî memleketê ku ew memleketê ku çûye hemî memleket, her aliyê memleket wek matemxaneyekê ye. Adeta wî memleketî reş kirê daye. Ew jî ji bona ku vî haletê elîm û reş his neke, ev zilam jî ji bona ku vî haletê bi êş û vî haletê reş, vî haletê tarî his neke, çi dike? Ji serxweşiyê pêve tu çareyî nabîne. Li gora xwe ji serxweşiyê pêve tu çareyî nabîne,
لورا هر کس جیر دجمن و غریب خویا دکه و لمیدانان جی جنازه متهیش و سیوین بهیوی دبینه کو دگرین وجدان وی دناف عذاب ده دمینه. منظره زلام اول بوی آوایی تماشوانین هیجا. هگر وک پرده که سینمای ام لزلام اول بنیرن اف زلام خود بین اف زلام پوز بلند اف زلام بد بین اف زلام خودندیش اف زلام کش خوبه و تو کسی نافکره فیداویل تو کسی نابه بکبره اف زلام کو نظر ویجی نظر که رشه نظر که بهیویه ده حادثه یاده ده تشتاده لحکمت ناگره بحکمت نانیره اف زلام تماشوانین هیجا دناف وی حال علیم ده دناف وی حال بیش ده جه سرخوشی پی و تو چاره نابینه خول سرخوشی داتینه خدا ویجه عادتا خدا ویجه پیسی را سرخوشی خودی بسترینه مثالا مروکی که خدا ویجه پیسی را جناورکی یه خدا زانا او زلام خودی زانا خدا زانا او جی خدا پرست و حقندیش خودی اخلاق خوش بو کو کت مملکت کی دنظر ویده پر خوشک او جی جبر مروکی خوشک دنیره مروکی خوشک دبینه مروکی بلذت لحیات دنیره جبر مروکی یوسای او جی دکوه مملکتکی یوسا کو دنظر ویده او مملکت جهه کی پر خوشه آها اف زلام باش ده مملکت کو کتیه ده کیف و شاهیه که عمومی دبینه او جی اف زلام باش دبینه کو مملکت چویه لی کیف و شاهی و سیرانک دلشادیه که هیه لهر آلی ذکرخانه دناف شاهی شهراین جذبه و نشه ده هر کس جیر دوست و اقربا جیر دوست و خزم خویادکه معلومه تماشوانین هیجا هگر مرف دناف دوست و هوالین خوده به مرف دناف محبوبین خوده به دناف کسی نزیکی دلین خوده به دناف وان ده مرف ده حضور و دلشادیه ده مرف دناف شاهیه ده هگر مرف به دوست و هوالین خوده به اف مرف جی دبینه که هر کس جیره وک دوست و عقربایه ده همی مملکتی ده به هر بجیان و مالاواهیان کیف و شاهیه ترخیصاتک عمومی دبینه که دنگ هر بجی و دنگ مال آوا بلندی آسیمانا دبن و بوان هر بجی و مال آواهیان هنک انسان تینه نقل کرن هنک انسان تینه تخلیه کرن هنک انسان تینه ترخیص کرن همجی مسرورانه بتکبیر و تهلیلان جبون استندنا عسکری داهولکه دنگکی موزیک سحدکه همجی دبینه که موزیکک هیا داهولک تیلیدان یعنی کیفک هیا دیلانک هیا دوی دیلانه ده هنک انسان جی هنک کس جی عادتا وک مروی که نو بی عسکریه مروی که بی ستندن جبونا عسکریه عادتا وک کیفا هاتنا عسکریه بوی آوائی دبینه که کیف و شاهی هیا خلق تكبيراتنا تهليلاتنا يعني دبين الله أكبر ولا إله إلا الله بفي آواي خلق جفيايا كيف خوشي أخوة إعلان دكن بهاتنا وان كسي عسكرية را دقلكو زلامي أول هم بإيش أخوة هم جي بقى عموم ملت إشتار دبا دقلكو زلامي أول هم بإيش أخوة هم جي بإيش عموم ملت إشتار دبا زلامي أول هم بخوا ایشتاره هم بخوا زحمتی و تنگاسی دکشینه و هم جی ایشا کو ملت دکشینه بویجی ایشتار دبه لبلی اوینه بختیار هم بسرور آخوا هم جی بقى عموم ملت مسرور و مفرح دبه اف زلام بختیار جی هم بخوا دنظر خود دنیره کو لهر در شهرایینه لهر در جذبه لهر در دیلانه لهر در کیف و شاهیه اوینا جی كيف وشاهية دبينه لذتك دستينه هم بكيف أخوه هم جي بكيف خلكي هم بلذتها خلكي مسرور ومفرح دبا دلي ويد كفنا فرحية كي هم بازرگانية كخوشك دكوا دستيوي هم جي
وسیلەیەکە تجارەتێت کە بە دەستێوی تجارەتێک خۆشک تجارەتێکە بکارت کە بە دەستێوی ژە ئەڵڵاه رە شکر دکە دپەی رە ڤە دگەرە پشتی ئەف زلام ژڤی ئەف زلامێ بەختیار لوی مەملەکەتی تجارەتا خۆشی دکە و بڤێ دیلان و کێفخۆشی و شەهرایینێ کێفخۆش دبە دڵخۆش دبە ئێدی ژووی مەملەکەتی دەردکەڤە ڤە دگەرە لە زلامێ دن ڕاستێ دنێرە کو ئەڤا زلامێ دیژی هاتیە حالێوی فێم دکە وەختا لوی زلامێ دن ئەو زلامێ خودبین ئەو زلامێ پۆزبلند ئەو زلامێ بەدبین وەختا لوی زلامی دنێرە حالێوی فێم دکە تەماشەوانên هێژە لەورا تەماشەوانên هێژە di hundirê meriv de çi hebe îleh bi awayekî diherike derveyê meriv heger meriv bi xwe re li hev be heger meriv di hundirê xwe de li hev be heger meriv di hundirê xwe de bi huzûr be ew ê ew huzûr û li hev hatina wî sîrayetî derveyê wî bike ew ê biherike derveyê wî jî ew ê ew û der û dora xwe jî li hev bin ew ê ew û der û dora xwe jî di nav surûrê de di nav kêfxweşiyê de bin lêbelê merivê got di nav tengasiyê de be di nav xerabiyê de be psîkolojiya wî bi awayekî xerabe be li gor tebîra îro merivê ku di depresyonê de be ew meriv ew kes temaşevanên hêja depresyonê dide der û dora xwe jî yê ku pêre ne yê ku pêre radibin û rûdinên pêre dixwin û vedixwin yê pêre têkiliyê datînin digerin ew depresyon ew psîkolojiya xerab li ser wan însanan jî te'sîr dike ji ber vê yekê divê em bi vê baş bizanin ku ferd çi qas di hundirê xwe de di nav huzûrê de be di hundirê xwe de di nav psîkolojiyeke bi sihet û xweşik de be ew qasî wê karibe civakê jî bixebin tesîra xwe wê karibe civakê jî veguherîne bi izna Xwedayê Teala ev zilamê bextiyar ji vî zilamê bêbext re dibêje ji vî zilamê bextreş re dibêje yaho tu dîn bûye yaho tu dîn bûye kirêtên di hundirê te de divê ku eksî zahirê te kiribe ku te kenîn girî terxîsat şêlandin û talan tevehûm kiriye dibe her halde ew kirêtên ew qirêjên ku di dilê te de bûne te ew kirêt eksî zahirê xwe kirine derxistine derveyê xwe ku te kenînê însana wek girî dîtiye yani însan keniyane te kenînê wan kenê wan wek girî dîtiye te terxîsatên wan ew terxîsbûnê ji eskeriyê te wek diziyê dîtiye te wek neheqiyê dîtiye û te talan tevehûm kiriye heşê xwe bide serê xwe heşê xwe bide serê xwe dilê xwe paqij ke çima divê meriv dil paqij ke temaşevanên hêja lewra dil wek paceyekê ye ku meriv di wê paceyê de meriv di wê pencerê de li eşya li dunya û li heqîqetên ku Xwedayê Teala nîşanî meriv dide li wan dinêre heger ev paceya dil bi kirêt be heger ev paceya dil bi gemar be heger ev paceya dil nepaqij be meriv nikare xweşik bibîne meriv wê bi gemar bibîne meriv wê bi kirêt bibîne meriv wê bi qirêj bibîne ji ber vê yekê ev zilamê bextiyar ji vî zilamê bextreş re dibe heşê xwe bide serê xwe dilê xwe paqij ke divê di serî de ewil meriv dilê xwe paqij ke çawa heger teşbîhê de xeta çê nebe çawa meriv wexta ku dayîrakê ji xwe ra bigire bikire kirê bike çawa be wexta meriv bikeve wê daîrê pêşî dest bi paqijkirina wê derê dike paşî heger boyaxa wê daîrê heger sewaxa wê daîrê ne li gora dilê meriv be ne li hev be ne xweşik be meriv pêşî wê derê paqij dike meriv kirêt û qirêjiyên hundirê wê derê jê derdixe her wiha temaşevanên hêja ji bona ku em karibin ji heqîqetên îmanê ji heqîqetên îslamê ji baweriya bi Xweda û roja axiretê îstîfade bikin divê em hino hino dilê xwe safî bikin em hino hino dilê xwe paqij bikin
جكريت و قريج و حمي قمارة تاكو اف پرديا بمصيبت جنزرة الرابع تاكو اف پرديا بمصيبت جنزرة الرابع تكارب حقيقتي ببينه لورا مملكتي مليككي كو بيحد عادلة لورا مملكتي ملككي كو بيحد سلطانكي كو بيحد عادلة معرف هر مملكتكي هگر دوي مملكتي ده عدالة حكم فرمابه هگر دوي مملكتي ده عدالة سردست به معرف دوي مملكتي ده اوه دل رحت به امكان تو نيكو معرف دوي مملكتي ده دناف نخوشيه ده به دناف تنقاسيه ده به دناف ترسيه ده به لورا مملكتي ملككي كو بيحد عادلة مملكتكي ملككي كو بمرحمته وجرائيتها خوجي حزدك خوي اقتدار جي انتظام حزدك وبشفقته هم جي مملكتكي كو دوي درجه دا آثار پفچوني وكمالات نشان بده نابا وك صورتي كو وهماته نشاني تدده امكان تنيكو مملكتكي دبن حكومة دبن حكمدارية دبن حكمة سلطانكي وصادبه سلطانكي بنهاية بمرحمت سلطانكي بنهاية بعدالة سلطانكي بنهاية بيحد جرائيتها خو حزدك جيين دبن أمري خودنا حزدك مملكتكي وصا إمكان تنيكو وك نظرات تبع أو قاسي خراب به أو قاسي بكريت به أو قاسي بقريش به ناخو تفي ميكو پروبلم ندوي مملكتي ديه پروبلم دوي كسي ديه دوي مرف وينا باش تثبيت بك دپای را هشی وی ببختی هات سریوی وی ببختی دما لوان گوتنا گهداری کر هشی وی هات سریوی پوشمان بو دبیجه بله از جوین عراق دین بوبوم از جوین عراق دین بوبوم خودی جتا راضی بکو تا از جوان حالت وک جهنمی خلاص کرم مروی کو بعراق بسرخوشی هشی خو عقل خو جسری خو دور بکه إمكان تنيكو أو مرف بزانبون بحكمات بخوشكاهي بحضور حركة بك محقق أو يدرو دور أخوة هلوشينة أو يدرو دور أخوة خرابك بيشي أو حضور أخوة بيشي أو مال أخوة خرابك أي نفسا من بريخو بدن نفسا أخوة أي نفسا من بزان بكو زلامي أول يان كافرة يان جي فاسقي غافلة زلامي أول أو زلامي خدبين أو زلامي بوز بلند أو زلامي بخترش آن إنسان كافر آن جي إنسان فاسق غافل فاسق أو كسكو جسينور خداية تعالى درد كذا أو كسكو للسينور خداية تعالى رعاية ناكا تشتيكو خداية تعالى حرام كرنا وان حراماتك وان خداية تعالى جير جهك حرام كربه ويجهي دجو ويجهي إهلال دكا اف كسي مثال وي زلامي اول او زلامي كو حميد تشتي خراب دديت مثال وي زلامي اول ان مروي كافرن ان جي فاسق غافل كو فاسق غافل تما شوانين هجا مسلمان بخوجي دبنا فاسق مسلمان بخوجي دبنا فاسق غافل خوشبير دكن جسينورين خداي تعالى جحد خو درباستكن برجالان اف دنيا دنظر ويدا ما تمخانه عموميه جبونا كافر وفاسق غافل دنيا دنظر واندا ما تمخانه عموميه حمي زي حياة حمي روحبر حمي جاندار سيوين كو بسيلين فراق وزوالي دقرينن حمي روحبر سيوية وسانكو دائما سيلي فراق دخن دائما سيلي زوالي دخن وبفان سلا بفان شقا ما دقرين حيوان وإنسان شي سربردايين بكسن كو دپنچين عجل ده حيوان وإنسان جي سربردايين بكسن كود پنچين عجل دنا إنسان وحيوان جي سربردايين بكسن خود يوان عادة وكنينة دستي دپنچي دناف نحبي عجل دنا هبونين مزن ين وقت شيايان وبحران ده حكم جنازين متهيشو بروح دنا يعني مريوي فاسق عن مريوي كافر لهبونين مزن وقت شيا ووقت بحراجي بچه اوايد نيره وقت تشتي بيروح وقت جنازه متهش كو جنازه عادة وقت جنازه كي راخستينه بمعنى الوانا نيره وقت وانا
پر اوهامین ایشدار دپرچقینن وی مروی دپرچقینن و بدهشت ji kufr û delaleta wî çêdibin û wî mehnen ezebdar dikin temaşevanên hêja. Zilamên din jî mümin e. Di vê hikayetê de zilamê ewil zilamê bextreş bû, zilamê din jî ew ê ku memleketê çûbûyê tevşehrayîn bû, dîlan bû, kêfxweşî bû, ew zilam jî kesê mümin e, kesê xwe bawerî ye, kesê xwe îman e. Xwedê bê erê di bernameya pêş de em ê li ser vê nabisekinin, em ê bibînin bêgelo nezera mümin çawa hemî tiştî jê re dike dost û heval, bê nezera mümin çawa wî di nav huzûr û dilşadiyê de dijî, bê nezera mümin çawa dunya a wî jî tevlî axireta wî dike bihişt, dike cennet di bernameya pêş de em ê vê heqîqetê seh bikin înşaallah. Heta bernameyeke din bi xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.